sun is out. At Copenhagen, about to embark on the river cruise. Right. Switching to front camera. Una corona y una corona flotando. Pero qué blando soy, como llego veo allá. It's apparently 17 degrees, but it feels like 30 because the sun is blazing. Facebook. Yo llego a meterle mano a ver. Cruise costs 40 crowns per adult, and for children it's 15. Hello everyone, and a very warm welcome on board. Can everyone hear what I'm saying, more or less? It's a bit of a noisy boat, but I hope it's going to be alright. My name is Heidi, and I'm going to be your guide for this tour. The captain's name is Ole, and we are of course both wishing you a very enjoyable tour. For safety reasons, I ask you to keep your hands and pretty much everything, including selfie sticks, within the boat at all times, and also to sit down whenever we are passing under the many low bridges on this tour. Also, feel more than welcome to just ask questions along the way. I will be up here having a very warm time, so you can just come up and ask questions or give a little wave and I will come down. But enjoy your tour. God dag og velkommen ombord til alle dem, der forstår dansk. Mit navn er Heidi, og jeg skal være jeres guide her den næste times tid. Skipperen han hedder Ole, og vi ønsker naturligvis begge to en rigtig fornøjelig tur. For det hele skal forblive fornøjeligt, så skal jeg bede jer om at holde alle tænkelige kropsdele inde på båden under hele turen, og så om at sidde ned, når vi passerer igennem de mange lave broer, som det der kommer lige nu. I er naturligvis også mere end velkommen til at stille spørgsmål undervejs. So we begin the tour here in Nyhavn, which means a new harbor in Danish. But in spite of its name, it is actually one of the oldest parts of the Copenhagen harbor. Nyhavn was dug out by Swedish prisoners of war back in the 1670s, so thank you very much for that beautiful piece of work, Sweden. We appreciate it a great deal today. Nyhavn has always been a very busy canal. Back in the days it was a trade canal. But you can say that the character of this traffic has changed a lot over the years. Back in the days, ships from all over the world came into Nyhavn, loading and unloading goods. And Nyhavn was first of all quite notorious for its wild nightlife, including loads and loads of drunk sailors. And let's just say fresh women. Now, most of the drunk sailors have been swept out with more classy locals and also many happy tourists, of course. We're now sailing into the inner harbor very soon, which has also changed a lot over the years. Vi er begyndt turen her i Nyhavn, som på trods af sit navn er en af de ældste dele af Københavns Havn. Nyhavn blev udgravet af svenske krigsfanger tilbage i 1670'erne, så der er vist ikke meget andet at sige tusind tak til svenskerne for det flotte stykke arbejde. Der har altid været godt gang i Nyhavn. I gamle dage var det jo meget travlt og befærdet handelskanal. Både fra hele verden, der kom ind i Nyhavn for at laste og losse varer. I dag der har man sige, karakteren af den her trafik ændret sig en del af det primære kanal, hvor faktisk både der udgør trafikken. Og de mange fulde sømænd er også i høj grad blevet skiftet ud af mere velplacerede typer. Og i hvert fald også en masse flådeturister. Så er vi sejlet ud i den indre havn, som ligesom Nyhavn også har ændret sig en hel masse. I gamle dage der var Københavns Havn jo en helt traditionel handelshavn med flåde og med industri. I dag der ser vi så, og det er særligt for de seneste 10 år, der virkelig er sket noget, at mange af de gamle handelsbyer
værkhuse og så videre industrigrunde. De er blevet hjemsted for lejlighedsbygninger. Enten hvor det er de gamle bygninger, der er blevet omdannet, eller hvor der simpelthen er blevet bygget nye. Vi ser også, at der langs havnefronten er en masse store kulturelle institutioner og offentlige rekreationsområder, såsom Øen her på jeres højre hånd. The general tendency behind the whole transformation of the Copenhagen harbour is that many of the old trading and industrial buildings, they have been converted into apartments. And we also find many big cultural institutions along the harbour front, as well as many cultural recreational areas such as the Peter Island here on your right hand side, which you can see is very popular. So in short, you can say that the harbour has truly been opened up to the people. It is very much a people's harbour nowadays. Lige her foran jer på højre hånd, der kan I næppe undgå at se vores kæmpe store operahus, som åbnede op i januar 2005. Operahuset består af 14 etager, hvor 5 af dem er underjordiske, og tagrestauranten er faktisk blandt de allerstørste i verden. Med et areal svarende til hele 3 fodboldbaner. Det må også sige, at der er lidt af en multifunktionel opera, indimellem så bliver taget jo blandt andet brugt til internationale udspringskonkurrencer, og så vidt jeg er orienteret, så kommer det næste gang til at finde sted her den 20. juli. Og så kommer man altså til at se nogle tosser og en masse typer, der kommer ud fra spidsen af taget, og så direkte ned i havnen, hvor de så laver konkurrencer. Som bekendt så er operahuset også sponsoreret, andet her i Danmark er værst for at have meget store penge. Here on your right hand side, you can miss the big Opera House of Copenhagen. It opened up in January 2005. This grand building consists of 14 levels, among which 5 are located underground. The roof construction is one of the biggest in the world, with an area as big as 3 football fields. This is like the roller coaster. As I say, it is also a bit of a multifunctional opera house. The roof is occasionally used for cliff diving competitions, and that's actually going to take place again quite soon. I think it's on the 20th of June, where you will see people jumping out from the roof and straight into the harbour. The whole area behind the opera house is called Holmen. For more than 300 years, Holmen was the base of the Danish Navy. But in 1992, all the ships had sailed into other Danish cities, and Holmen was truly opened up to the public. Today we see that many of the old Navy buildings, they have been converted into rather special looking apartments. We also find a few schools in there, such as the Architects School. Hele området inde bag operahuset hedder Holmen. Mere end 300 år var Holmen en base for den danske flåde, men i 1992 der blev flåden endelig rykket til andre danske byer, primært Frederikshavn og Korsør. Holmen blev altså virkelig åbnet op for offentligheden. I dag der ser vi de gamle flådebygninger, som bliver omdannet til meget særprægede lejlighedskomplekser. Vi finder også blandt andet arkitektur. Apropos flåde, hvis I kigger her på jeres højre hånd, så ser I området, der hedder Nyholm. Og grund til, at der er så mange flåderelaterede fartøjer, det er fordi, det er her, vi finder Marinemuseet. Så der har vi altså en ubåd på land. Det er den ubåd, der hedder Sælen. Den har en gammel lastekran fra 1749, som i mange år blev brugt til at installere de gamle sejlskibe. Og så sidst, men ikke mindst, har vi med nummeret F352 fregatten Pederskram. Pederskram var flådens helt store stolthed indtil en meget uheldig dag i 1982, da Pederskram ved uheld kom til at affyre 2 missiler direkte ind i et sommerhusområde oppe i Nordsjælland. Det her missil forårsagede naturligvis utrolig mange skader, men på mirakuløs vis var der ikke nogen mennesker, der kom til skade. Den stakkels kaptajn blev simpelthen beskyldt for hele fadæsen, men nægtede til det allersidste at have noget som helst med det at gøre. Han beskyldte derimod The whole area in here on your right-hand side is called Nyholm, and this is where we find a big part of the Marine Museum. That's why you can see there is a submarine on land. It is called Sælen, meaning the seal in Danish. You can also see there is an old mast crane from 1749. For many years, this crane has been used to install the big heavy wooden masts of the old sailing ships. Some pretty strong men, perhaps with
them and have been working in there over the years. Last but not least, you can see the big grey naval frigate with the number F352 and the name Peder Skram. Peder Skram was commissioned by the Danish Navy in the 1960s and was the very pride of the Navy until a very unfortunate day back in 1982, where it accidentally fired and missed straight into a holiday home area up north of Copenhagen. That, of course, caused a lot of damage, but miraculously, no people got hurt during this incident, which has later been referred to as the Whoops missile. Since then, Peder Skram hasn't sailed much, but is now one of the main attractions of the Marine Museum. Her på jeres højre hånd, der kan I se et lille grønt område med et hejs Dannebrog og en masse kanoner. Det her område det hedder Batteriet Sixtus, opkaldt efter kong Christian den 6. Hver morgen og hver aften der affyres der herfra en stor kanonsalut til ære for netop Dannebrog, som jo også fortjener lidt hyldest, må man sige. Det er jo trods alt verdens ældste flag, daterende helt tilbage til 1219, hvor det ifølge legenden fandt ned på himlen, et sted i Estland, tror jeg nok det var, og vendte krigslykken fra Helgegrad, således celebration. It is the oldest flag in the world. It dates back to the year 1219, where it, according to the myth, fell down from the sky and turned the whole fortune of war for a king called Valdemar, so that he got an extra name, Victory. And that is the true story of the Danish flag. Området her i jeres højre hånd hedder Refshaleøen, et gammelt industriområde, hvor primært skibsværftet VFB har huseret. I mange år der lå Refshaleøen mere eller mindre øde, men det begynder der altså at røre på sig. Blandt andet kan I måske huske, at det er overflået og meget budgetspræng. I 2014 et sted i den store der er simpelthen også nogle folk her i Danmark, som gerne vil have, at Danmark bliver værtsstation i olympiske lege. De har sågar overflået Refshaleøen som et potentielt sted til at grundlægge en olympisk landsby. Her på højre hånd, der kan I se kran, der bliver benyttet til bungee jump, og det ligner, der er en, der skal til at hoppe. The crane here on your right hand side is used for bungee jumping, and it looks like there is a courageous person just about to jump. Bungee jumping, yes. The whole area on your right hand side, I'm going to talk while you look at the bungee jump man or woman. Well, the whole area here on your right hand side is called the Refshaleøen, where the crane is. It is an old industrial area. The big Eurovision Song Contest has been held in a big concrete hall, and there are also some people who suggest the Refshaleøen as a potential place for an Olympic village. That's very ambitious. So it doesn't seem like anything is about to happen with that person up there, does it? Well, in the meantime, we're sailing towards the other side of the harbor, where we find Long Line Quay down here on your right-hand side. This is where the big cruise ships lay anchor. This is also where we find the big landmark of our city, the statue of the Little Mermaids. Vedkommende deroppe, der skal til at hoppe, har stadig ikke hoppet, men det kan jeg selv vente på. Nu sejler vi over mod Langelinie her, og det store cruiseskib i Tigen. Det er jo meget passende, må man sige. Også her vi finder... så hoppede han. Eller hun. Det er også her vi finder vores bys sande varemærke, nemlig statuen af Dannebrog. Så meget tarmer og også svaner og ejlige kørt. Statuen af den lille havfru illustrerer hovedpersonen H.C. Andersens eventyr af samme navn. Det er jo historien om datteren af havkongen, der på meget ubelejlig vis forelsker sig i en menneskeprins. I Walt Disneys version med den smukke rødhårede lille havfru får de hinanden til sidst, men det gør de altså ikke i eventyret, i det der offrer den lille havfru sig på sin prins lykke og ender som skub på havets overflade. Så meget for kærlighed, må man sige. The statue here illustrates the main character in the famous fairy tale by Hans Christian Andersen. That's the Little Mermaid.
the story about the daughter of the king under the sea who very inconveniently falls in love with a human prince. In the Walt Disney version with the beautiful red-haired Little Mermaid, everyone lives happily ever after, but not so much in the fairy tale, where the Little Mermaid, she sacrifices herself for the happiness of her prince and ends up as foam on the surface of the sea. So much for love. The statue has been here since 1913, so she's a rather old lady now. She has also seen quite a bit over the years, including being beheaded twice. She's also had her right arm cut off. In all of 2010, she was actually not in Copenhagen. She was on a very long vacation in China to be part of the World Exhibition in Shanghai. And for that whole year, she was replaced by a big screen out here, transmitting a live image of her from China, of course to the great disappointment of many tourists. Den lille havfrue har været her siden 1913, så hun er ved at være et gammelt kone nu. Hun har også set lidt igennem årene, må man sige. Hun har blandt andet oplevet 2 halshugninger, så hun har også fået skåret sin højre arm. I hele 2010 kan I måske huske, at hun faktisk overhovedet ikke var der. Hun var en meget lang ferie, må man sige, i Kina. Og hun er nemlig del af verdensudstillingen i Shanghai. I den forbindelse, der var hun erstattet af en stor tv-skærm herude, der har transmitteret et live billede af hende hele vejen fra Kina til mange store skuffelser, kan man nok let forestille sig. Que no saluda. Esa, saluda. Ni calma. Qué vergüenza. Hola, chaval. Coming up very soon on your right-hand side, you will see 2 small pavilions. One of them has a crown on top. These are, of course, owned by the Royal House of Denmark. This is usually where they wait before they go on board a fabulous royal ship called Dannebroge, same name as the flag. Usually before they set out on their annual summer cruise, which they just started a few weeks ago. De her 2 pavilloner her på højre hånd, de tilhører naturligvis kongehuset. Det er som regel her, de venter før de går ombord på kongeskibet Dannebroge og gerne forud på deres sommertogt rundt i landet, som jo blev påbegyndt her for et par uger siden. Jeg tror i hvert fald ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at kongehuset de skal til Varde i år. Der var hele den der den sag omkring de cirkusplakater, der cirkus, må man sige. Nå, her på højre hånd, der ser I Mærsks hovedkvarter. Mærsk, som er verdens største containerrederi med mere end 110.000 ansatte på verdensplan. Den her bygning, som så fint spejler skyerne lige nu, det er også kaldt huset med de mange blå øjne. Det kan naturligvis referere til de mange blå vinduer. The modern building here on your right-hand side is the headquarters of the Danish shipping company Maersk, largest shipping company in the world, with more than 110,000 employees worldwide. Quite a lot of money is made in there. No wonder that the foundation behind the Maersk company can afford a big opera house like the one on the other side. This building is also called the House of the Many Blue Eyes, which of course refers to the many blue windows. The 3 warehouses coming up here on your right-hand side, they all date back to the late 18th century. And like so many other warehouses along the harbourfront, they have been restored and converted into apartments. Or that is, the one with the statue of David is actually a museum, but the other 2 are apartments. And the people living in there, they can be quite happy about almost being the neighbours of the royal family, because we are now approaching the royal residence of Edinburgh Castle. 3 gamle pakhuse her på jeres højre hånd, det ser alle sammen tilbage til. Som så mange andre handelsbygninger langs havnefronten, så er de blevet restaureret og omdannet til lejligheder, eller det vil sige varehuset med statuen af David ude foran af et museum.
Men de andre 2 lejligheder, og dem der bor derinde, de kan være ret stolte over næsten at være naboer til en stor del af kongefamilien, og nu nærmer vi os nemlig Amalienborg Slot. If you look to your left, in the background you can see there is some construction work going on. This is going to be a new power central station, and as part of the design, the roof is going to be used as a ski slope during winter. Denmark is the flattest of flattest countries, and we really do enjoy skiing. We just have to build our own mountains. Her i baggrunden på jeres venstre hånd, der kan I se Amagerforbrændingens nye affaldsanlæg er ved at blive bygget, og det er jo ikke et helt almindeligt affaldsanlæg, for det dag åbner op. Det kommer simpelthen også til, at den første danske skifar. I år skal det også være muligt om sommeren at løbe og cykle og dyrke alt muligt form for motion på den her meget interaktive bygning, må man sige. Nå, en bygning, der er knap så interaktiv, kommer her på jeres højre hånd. Det er den kongelige residens, Amalienborg Slot. Amalienborg Slot er bygget i 1754 af 4 stenrige adelsmænd, og det er simpelthen derfor, at Amalienborg Slot består af 4 identiske palæer, mere eller mindre. I baggrunden var Tidder Marmor-kuplen op med en af Europas største kupler, og meget snart også sit helt eget metrostop, og meget bøvl den er forårsaget gennem de seneste år med vrede naboer. Dronningen og prinsen bor i palæet forrest til venstre, og kronprinsen og familie bor i palæet forrest til højre. Og i dag ser det ud til, at det kun er kronprinsen og company derhjemme, og det kan vi se, fordi der er et flag, der har rejst for det palæ. Læg også mærke til, at der går en lige linje fra Operahuset og direkte igennem Slotspladsen og videre ind igennem Marmorkirken. Det er næppe et tilfælde. Værtsfonden var meget specifik omkring, hvor de ville have Operahuset til at ligge henne. Amalienborg Castle here on your right-hand side has been a royal residence since 1794. It was built in 1754 by 4 rich noblemen, which is why it consists of 4 more or less identical palaces. Notice also before we leave how there is a straight line going from the marble church in the background straight through the square and then over to the Opera House. It is not a coincidence. The Maersk Foundation was quite specific about where they wanted their opera house to be located if they wanted to pay for it. The Queen and her husband live in the front palace to the left, and the Crown Prince, along with his rather big family, live in the front palace to the right. And today we can see that the Crown Prince is definitely home because there is a hoisted flag on that palace. The whole area in here on your right-hand side houses a big underground parking lot under construction. That's nice. It's always a hell to find a free parking space in Copenhagen. And the whole surface is going to be turned into a big market area with stalls. And we are also going to get a stop here so it's possible to get on the canal boat from here as well. So it's the idea that it's really going to be a big cultural mecca place. It's a good example of how the harbour is constantly under development. And the general idea is to open it up to the public. Hele området herinde på højre hånd huser først og fremmest en kæmpe stor underjordisk parkeringskælder, og hele overfladen skal så være sådan en stor markedsplads af en art. Alle kanalrundfarterne, vi får simpelthen også anløb her, så der bliver i hvert fald også tiltrukket en hel masse mennesker, må man sige. Og det er et meget godt eksempel på hele den tanke, der ligger bag forandringen af havnen. Åbne op og gøre brug af de her mange frie områder. Her på højre hånd ser I en af de store kulturelle institutioner. Det er Københavns nye skuespilhus fra 2008, som rummer 3 scener, eksempel en restaurant. On your right hand side, see another big cultural institution. It is the new theatre of Copenhagen from 2008. It contains 3 stages, a cafe and a restaurant. The whole upper floor of the new theatre is where the actors and actresses, they have their changing rooms and their rehearsal rooms, and sometimes you can be quite lucky to catch a glimpse of a famous actor or two getting ready to show time. Hele den øverste etage på skuespilhuset, det er her skuespillerne og skuespillerinderne, de har deres øverum og omklædningsrum. En gang imellem, så kan man godt lige være heldig at fange et glimt af Nicolas Bro eller Victor Nørby, eller hvem det nu er, der slår sine folder inde på en af scenerne. Her på venstre hånd, der ser I igen Papirøen. Papirøen har i øvrigt sit navn, fordi at øen i mange år var fælles lagerrum for den store forenede danske presse. Det var simpelthen de store dampskibe med tonsvis af papir kom ind og læssede af. Og så var det ellers her, at de forskellige dagblade, de hentede papiret fra. Her der finder vi jo helt primært Copenhagen Street Food derinde, som er et stort, populært indendørs madmarked. Here on your left hand side, you get another glimpse at the Paper Island, Papirøen.
very popular public recreational area. It has its name because this area used to be a big storage for the whole United Danish Press. This is where they kept all their paper before they went into press. So we're leaving the harbour in order to sail into the very beautiful canal that runs through the equally beautiful area called Christianshavn. Så er der lige straks ind i Christianshavns kanal. Hallo. Pero no vamos por casa entonces. Bueno, pues lo voy a ir por ahí. No, eran nosotros sí. Mira, la bici acuática, 20%. Mira qué bonito. Acuática, sí. ¿Yo para qué la ponen ahí? ¿No flota? Så vi sejler ind i Christianshavns kanal, ligesom så meget andet her i København. Så peger navnet Christian jo naturligvis tilbage på kong Christian den 4., vores meget byggeglade konge. Og jeg er i hvert fald meget god til at komme på idéer til forskellige byggeprojekter. Jeg tvivler på, at han nogensinde bygget noget som helst sådan selv. Men ikke desto mindre, så var det ham, der kom på idéen med at grundlægge Christianshavn som en uafhængig landsby tilbage i begyndelsen af det 17. århundrede. Og det var altså med Amsterdam som forbillede. Jeg var stor fan af Amsterdam, og så også for at få importeret en hel masse hollandske arkitekter, der kunne hjælpe med at udgrave kanalerne og også designe nogle af byerne langs kanalen. Så det er, at man ligesom kunne komme til at lave en mini-Amsterdam heroppe i Danmark. Here we are, the canal begins through the beautiful Christianshavn, meaning Christian's harbour. Like so many other things here in Copenhagen, the name Christian of course points back to a king, and one specific king, King Christian IV. He was our very busy and entrepreneurial king. He's behind many of the important buildings here in Copenhagen. He was also the one who came up with the idea of founding Christianshavn here as an independent merchant's town back in the beginning of the 17th century. The king was a big fan of Amsterdam in Holland, and he really wanted to create a bit of a mini Amsterdam up here, so he made sure to import heaps of Dutch architects who could help him dig out the canals and also design some of the houses along the canal so that they could resemble Amsterdam. Over the years, Christianshavn has mainly been home to the working class and especially sailors. And there are some buildings along the canal that really points back to a specific part of its history. Gennem årene så er Christianshavn helt primært været hjemsted for arbejderklassen og i særdeleshed for sømænd. Og det er der en del bygninger, som vidner om hernede langs kanalen. Hvis I kigger op til venstre her i baggrund, så vil I øvrigt kunne se tårnet, der tilhører vores Frelser Kirke. Her i baggrund til venstre, vores Frelser Kirke, som stod færdig i 1696. I kan se, så er kirken åben for offentligheden. Man kan komme helt til tops. Man skal bare være klar på at kravle 400 trin. Up here in the background on your left hand side, you can just glimpse the beautiful tower belonging to our Saviour's Church, which was finished in 1696. And you can always recognize the tower by the beautiful outside winding gilded staircase. It is open to the public. You can get to the very top. You just have to be up climbing a total amount of 400 steps. And now, I was mentioning sailors before. The big yellow building here on your left-hand side used to be an old hospital, especially for sailors, for many, many years. Also, for the last many decades, it has housed a museum for marine history. The building just recently got sold, and no one actually knows what's going to happen with it.
but it cannot be torn down because it is protected. Den store gule bygning her på jeres venstre hånd, den huser det gamle søkvæsthus, som der også står her over porten. Det er et gammelt ord for sømandshospital. I mange år så var det Orlogsmuseet, museet med marinehistorie, der havde til huse herinde, men for det ganske nylig så blev bygningen solgt til ejeren af TIER-butikkerne faktisk, og det vides ikke helt, hvad der skal ske med bygningen. Heroppe på højre hånd, der kan I også se en anden sømandsbygning. Det er prinsesse Maries hjem for gamle sømænd og sømandsenker, og jeg kan fortælle jer, at den dag i dag, der er det stadig udelukkende gamle sømænd og sømandsenker, der bor derinde. Another sailor-related building is here on your right-hand side. On it says Princess Marie's Home for Old Sailors and Widows of Old Sailors. This day today, you still only find old sailors and their widows living in there. So at least parts of Christianshavn is really holding on to and honoring history. Uy, está Very soon we're going to sail under a bridge, and I will recommend you that you look straight up to your left as soon as we've come out on the other side. At least there awaits a beautiful view over our Saviour's Church, which has been moving in there in the background until now. It's a good time to take a picture. Just please watch out for your heads and everything else as we sail under the bridge. Nu sejler vi straks under en bro, og jeg vil anbefale dig at kigge op til venstre, så snart jeg er ude på den anden side. Så er der et udsyn over vores Frelser Kirke, så der er en lille eventtrappe, som vi ellers har gemset lidt ind ad bagen. Det er et godt tidspunkt til at tage en med, hvis man skulle have lyst til det. Ja, naturligvis også på broen og jeg selv. We have ordered some music for you guys, especially for today, so enjoy it. Vi har lidt musik, helt specielt til i dag, så det er bare musikken og The yellow building here on your left-hand side is called Sandcane, meaning sand cake, and the one with the layers next to it is called the layers of And this all sounds very nice with Danish pastry and cakes and so on, but back in the days, this area was actually a big prison for women and children. Det gule hus heroppe på jeres venstre hånd, hvor under navnet Sandkagen, og huset her, hvor vi også finder lavkagehusene bagved det der, det bliver kaldt lavkagen. Og det lyder jo alt sammen meget hyggeligt, men i gamle dage, så var der altså ikke meget hyggeligt at lytte os lidt over lige her område. Dengang var der nemlig kvinder og børnefængsel her på grunden. Here on your left-hand side, you can see the square of Christianshavn. It is a very part of Christianshavn. It also has its own intro structure. It's very accessible. Heroppe i jeres venstre hånd, der ser Christianshavn Torv, så kan man sige, at være hjertet af Christianshavn, men helt om metrostoppet, så kan det stikke af. Christianshavn er den dag i dag jo ikke længere en uafhængig handelsby først og fremmest, men en meget højt elsket bydel i København. Det er populært at bo her, det er gerne også temmelig peberet at bo her. Men det har altså ikke altid været tilfældet. Dengang kom Christian IV, han grundlagde Christianshavn, der havde han nemlig store problemer med at få folk til at flytte herud. Og det var simpelthen fordi, at Christianshavn var meget en stor suppen først og fremmest. Og også der var mange, der følte, at det var folk isoleret fra København. Men kongen han var en stedig mand, og han endte simpelthen med at lokke nye beboere herud med helt op til 12 års gratis husleje og gratis jordlodder. Så fik folk ellers gang i parlamentikerne og rykket til Christianshavn. Den dag i dag, hvis det ikke længere vil ikke lukke
Den dag i dag, der finder vi altså også nogle temmelig dyre lejligheder. Det er også grunden til, at jeg er inde så længe, vi skal slukke mikrofonen af hensyn til områdets beboere. Today, Christianshavn is obviously no longer an independent merchant's town, but a very beloved and beautiful part of Copenhagen. That, however, hasn't always been the case. Right after King Christian IV founded Christianshavn, he actually had great difficulty getting people to move here. Many felt like Christianshavn was too isolated from Copenhagen, and on top of that, this area used to be a big swamp, very smelly, not that nice. But the king, he was stubborn, and he ended up luring people to move here by offering them free plots of land, as well as up to 12 years free rental. And then people started to pack their suitcases. Today we find many quite expensive apartments out here, which is also why I would like to turn off the microphone for the sake of the residents right now. But you're of course more than welcome to just keep going. Va lento, este va lento. Apenas son las 5 de la mañana ya. Bye bye. ¿Qué hora? We are out of the official silent zone, and I can tell you that we're just about to pass under one of the newest bridges here in Copenhagen. It is called Cirkelbroen, meaning the Circle Bridge. It opened up just last year. It is designed by the famous Icelandic artist Oliver Eliasson, who was very much inspired by old sailing ships who drew out this bridge. Så er vi i stillezonen, og vi sejler lige nu under et af de nye spor her i København. Det er Cirkelbroen, der åbnede op bare sidste år. Den er designet af den kendte islandske kunstner Oliver Eliasson, som i høj grad var inspireret af gamle sejlskibe, der er tegnet af Göteborg. Og lige her på den anden side, på jeres højre side, ser de sorte diamant, som er en udvidelse af det kongelige bibliotek. Her kan I også gå i hjørnet se en statue af en lille havfru om lidt mindre kendt den I har lige om lidt kommer vi op på siden af det kongelige bibliotek, og så vil I kunne se, hvor at det nye møde det gamle. Det udgør en kontrast. The big black building here on your right hand side is called the Black Diamond. It is the extension of the Royal Library. And here on the corner you can also see another statue of a Little Mermaid, just a less famous one. From here you can see where the new library meets the old library, and it makes out quite a beautiful contrast. If you look straight ahead and then on your left-hand side of the harbour, just on the other side of the bridge, you can just glimpse the harbour swim pool on Islands Brygge, which opened up in 2002 when the water quality was finally high enough for people to swim in it, which is quite unusual for a big city like Copenhagen. Hernede lige på den anden side af Langebro, på venstre side af havnen, der kan I lige se havnebadet på Islands Brygge, som åbnede op i 2002, og den kvalitet endelig blev høj nok til, at man kunne med i havnebadet eller i havnevandet, hvilket præcis at være ret usædvanligt for en storby som København. No se puede parar. Vi sejlede ind i Frederiksholms kanal, som er en del af det kanalsystem, der omgiver Slotsholmen, hvor vi først og fremmest finder Christiansborg Slot. And
Den store røde murstensbygning her på jeres højre hånd, det er et gammelt bryghus. Selvfølgelig også initieret af kong Christian den 4. Han var selv meget begejstret for det. Dengang der var øl faktisk en livsnødvendighed, fordi at der ikke var noget rent drikkevand her i byen. Så folk, det var altså børn såvel som voksne, de skulle nødt til at drikke øl i stedet for. So we have sailed into Frederiksholm Canal, which is part of the canal that surrounds the Castle Island, where we find Christiansborg Castle. The big red brick building up here on your right-hand side is an old brewery, where loads of beer has been brewed over the years. And this building is, of course, also initiated by King Christian, who was himself quite fond of beer. But back in the days it was a necessity because the water in Copenhagen wasn't clean enough to drink. So everyone, that was kids as well as adults, really had to drink beer instead. Her foran jer, der ser I, hvad der måske er Københavns allergrimmeste bro. Det er Prinsens Bro, som godt nok er under restaureringen, så der bliver arbejdet på sagen. Men jeg kan også sige, at det bliver lidt opvejet af, at vi lige bagefter kommer til, hvad der måske er Københavns smukkeste bro, nemlig Marmorbro. So, hold on, we are just about to come to what is perhaps the ugliest bridge here in Copenhagen. It's called Prinsens Bro, the Prince Bridge, but it is under restoration, so they're working on it. And also, fortunately, right after, we're going to come to what is perhaps the most beautiful bridge in Copenhagen, the Marble Bridge. The Marble Bridge here straight ahead of you is, together with the two pavilions up on your right hand side with the two golden crowns, the only remaining parts of the Christiansborg Castle, the second Christiansborg Castle, that burned down in 1794, actually only 49 years after it was built, which was quite unfortunate, but also quite common back then with the many open fireplaces and so on. Eneste overlevende dele af det Christiansborg Slot, så var det ned i 1794, eller 49 år efter det blev bygget. Det må man jo sige var temmelig uheldigt, men det var altså også meget normalt dengang, med mange åbne ildsteder og så videre, så var der en mere eller mindre konstant brandfare. Hvis I skulle have lyst til at lære noget mere med Danmarks meget spændende historie, så ligger Nationalmuseet jo lige deroppe til venstre. If I have given a bit of interest in the Danish, very interesting history, the place to go from here is the National Museum here on your left-hand side. We are approaching the notorious Stone Bridge, which is notorious for being very narrow. So it's important, that you keep your hands inside the boat at all times. Så sejler vi lige straks igennem Stormbro, som er notorisk for at være meget smal. Det er vigtigt, at I holder alle kropsdele inden for båden. Guarda, tiene rodillas. Tiene rodillas también. Coge fácil. ¿Qué va haciendo pum, pum? Sí, ¿no? Como la de las propagas. Sí, nada, se lleva así. Como decía, esta chica, bueno, y que luego lo utilizan para hacer skate y para Como ahí parece que se caen todas las piezas, es que Valencia y
y el puente del mundo se ha el oceanográfico lleno de calderos con moteras. En Bilbao el puente que va a la estación, que son todo escaleras, que vas con maletas, por Dios, que vas a la estación, todo escaleras. Pero a mí me parece que muchas veces el diseño moderno sí, a ver, la biblioteca está bien caro y es chula, es funcional y está... As you can see, the stone bridge along this corner is definitely from a time much before the L2 boats, but we always make it through. It just requires a bit of patience and skill, so credit goes to the captain here. The street up on your left-hand side is called Gammelstraat, meaning Old Beach in Danish, and for many years this area was the official fish market in Copenhagen. The big yellow building here on your right-hand side, straight ahead, is the Thorvaldsen Art Museum. Bertel Thorvaldsen was a famous Danish artist who made sculptures. He lived most of his life in Italy though, but he did come back to Copenhagen a few years before he died in 1844. He donated most of his sculptures to this beautiful museum, and he's actually also himself in there because his tomb is placed in the museum's courtyard. We are very soon going to sail through a temporary tunnel. As you have probably noticed, the Copenhagen metro system is expanding with a whole new line, and there's going to be a stop right here. Store gule bygning op på jeres højre hånd er Thorvaldsens Kunstmuseum. Jan Thorvaldsen var jo en verdensberømt dansk billedhugger. Her på jeres venstre side, der kan I se lidt af Gammel Strand, som i mange år var det helt officielle fiskemarked her i byen. Normalt vil vi også kunne se statuen af den lille fiskekone, men hun er altså helt gemt væk i alt det her metrobyggeri, som nogle gange føles som om der aldrig stopper. Det er også derfor, vi nu sejler. Just about to be right at the end of the tunnel, and if you look straight up to your left, as soon as we come out, you can see there is a statue, it's a man on the wall, and then as soon as they both have a bird on their head. But this man is the founder of Copenhagen. His name is Bishop Axel. Heroppe på venstre hånd, vi får chance at vælge lidt. Jeg kan se en rytterstatue, det her er Biskop Absalon, som er Københavns grundlægger. Det var faktisk også Biskop Absalon fra grundlags hvor herinde, hvor den nuværende Biskopsslot ligger. Så på den måde kan man sige, at her hvor det her sted, det egentlig altid er et magtcentrum i København. Det nuværende Christiansborg Slot er blot for 1928, så det er jo nærmest en lille baby. Herinde der finder vi først og fremmest Folketinget, men også øverste ret, de kongelige repræsentationslokaler og statsministeriet. Der sidder en anden fyr på en hest på Slotspladsen ude foran. Det er ikke kong Christian IV, det er kong Frederik den 7. Det er næppe tilfælde, at det lige er ham. Det var jo ham, der gav os grundloven tilbage i 1849. It was actually the founder of Copenhagen, Bishop Axel, who was the first person to build a castle where the current Christiansborg Castle is here on your right hand side. So this side has always been the center of power. You can perhaps see that there is another man standing also out on the square in front of the castle. This king is King Christian, King Frederick VII, and it is probably not a coincidence that it is he, because he was the one who renounced absolute rule and adopted the censorship from 1849. The nickname of Christiansborg Castle is Borg, and perhaps you have heard of the Danish TV drama series called Borg, which is about the whole political life / circus taking place in there. The building here on your left-hand side is called Holmens Church. It is the Royal Danish Church, dedicated by King Christian I. Which is also the place for the old stock exchange building on your right-hand side, the first building in Denmark to get protected. You can always recognize it by its very distinctive dragon spire or intertwined dragon tails. And the three crowns at the very top symbolize Denmark, Norway, and Sweden, which is, by the way, also the case for the tower on Christiansborg Castle.
Bygningen her på jeres venstre hånd, det er Holmens Kirke, den kongelige flådekirke. Flådes kirke. Selvfølgelig siger der bare Christian den 4. Det samme gælder for Børs over på jeres højre hånd. Den første bygning i Danmark. Børsen kan jo altid henvende på det meget særlige. De sammenstillede gravmæler, og så de 3 kroner allerøverst op, naturligvis repræsenterer Danmark, Norge og Sverige, hvilket i øvrigt også er tilfældet med de 3 kroner på Christiansborg Slot. Bygningen dato er herovre på jeres venstre hånd. Den store grå bygning, det er Danmarks Centralbanks fra 1970'erne. Den er designet af Arne Jacobsen, som jo nok primært er kendt for sin design, blandt andet stolene, ægget og svaner. Building of a more recent date is here on your left-hand side. It is the central bank of the 1970s and designed by the famous Danish architect. And there was so much calor, furniture design, especially the 2 chairs called the egg and Here we are leaving the canal that surrounds the Castle Island and the 3 buildings here on your right hand side, rather foreign buildings, they make out the Danish Foreign Ministry. Så hvis bagude den indre del af København, jeg har ventet på i en del år efterhånden. Det var Pil og Søn, der stod for det her byggeri. De gik så konkurs. Det kom efterfølgende frem, men der var det ene, det andet og det tredje galt med den her bro. Blandt andet, der blev 6 cm højere end men nu skulle den altså være lige på trapperne. We have also just passed through this bridge, which has been on its way for a very long time now. At first, the entrepreneur company went bankrupt, and then after that, it came into light that one side was 6 centimeters taller than the other side. There was also something wrong with the foundation, and pretty much everything else. So it had just been there for 10 years now. But it's working on it, and it should be just on its way. Which is good, because there's a lot of traffic going from this side. We are heading back into Nyhavn, but it looks like we're going to be lingering here for a little while. Like I said when we left, it was obviously a very busy canal, but now the traffic is mainly made up by boats like this one. And there is a little line. Så vender vi lige straks snuden tilbage mod Nyhavn, men det ser ud til, at vi kommer til at blive hængende her et lille øjeblik, som jeg nævnte tidligere, da vi begyndte turen, så vi har altid været en meget travl kanal, men trafikken udgøres det i dag, altså primært er kanalrundfartsbåde, og der er altså lige lidt kø. Sorry, my battery died just now, so I lost the live stream. Meanwhile, I can tell you about the kind of boat that you can see here on your right hand side. You can rent a go boat, and it has become quite popular here over the summertime. And it's also a lot of fun. I don't think you're allowed to bring alcohol, but nonetheless everyone does. And that's all a big blast, but oh dear, they are very annoying sometimes for big boats like this one, because they're often sailing in the opposite direction, and you really have to be aware not to crash into them. But it's a very good example of how the harbour has truly become a people's harbour. People hang out here and they have a good time. Så mens vi lige bliver hængende her, så kan jeg lige fortælle om GoGo, som I lige har set passere forbi her på jeres højre hånd. Det er en af de muligheder, der er for at leje en båd her i havneområdet. De har stort set alle sammen en lille bord i midten, og så er det ellers bare at medbringe en kasse øl eller en kasse kampagne, eller hvad man nu har lyst til, selvom man står specielt ikke har båd til medbringe. Det gør alle alligevel, og det er jo også fint nok, men de udgør godt nok lidt af en udfordring for os med både. Estamos a la cola del otro. Estamos a rebufo. A rebufo. Hay que dejarse ahí antes de entrar, mira, ahí sale otro.
tour that you have been able to hear at least a bit of what I've been saying. Of course, also wish you a very enjoyable day here in Copenhagen. Please remain seated until we are properly docked. That would just be great. Thank you very much. Så er vi lige straks tilbage, hvor vi befinder her. Jeg vil bare sige tusind tak for opmærksomheden. Jeg håber, I har nydt turen, og jeg håber, at frem for alt, I også har været i stand til at høre bare lidt af det, der er blevet sagt. Det er meget larmende ved det her. Ellers have en rigtig dejlig dag her i København, og så også lige der sidder den støtte bag, og så bliver der ordentligt tak. Tusind tak for det, og farvel. ¿Usted que está sentado?